Ақтоғы ынтымақ ұлағы башталды. Ұлақ чапшының жанындабыз. Қасымды сүйлет қойылы. Қасым палбан сүйлетөбүз азыр. Сорун алганда сүйлетейин Қасым, Құда қаласы. Өткенде 2-3 алып жүрген бұл. Жақсы шабып атат. Қуат палбанның инisi. Çok ойлорун байлап атат балдар. Улакка келди жигиттер. Башталсын тартып коела. Жүрөктөрү дүкүлдөп болбой атат да палбандар азыр, а? Торпоктун ширагын бир колго тийгизгенден биякта атактуу палбандар жүрөт. Нурбек палбан жүрөт экен, Бишкекте ат жаап жүргөн жигиттерден. Ağcal, gel dalgın. Жақсы өткесін, жақсы өткесін. Çoğuna çıkmadı. Çok üzülgüde de var. Oyun açma. Tabii. Şularınlardan çalıştağılar, oynayıp gülüp жүрөгүлөр. Барыңар, бала чакаңар менен тынч болгула. Эл журтуңар менен аман эсен болгула. Ойноп гүлүп жүрөгүлөр. Тынч аман Улағыз жақсы өтіп кетсін, жігіттер 91-жылғы қолдар ұлақ берді аз. Ардайым үшінде ұнтымағыз екен болып, ойнап күл жүрері. Амин, Аллах акбар. Улақтың жөтсін. Бүгін Ақтоғың ұнтымақ ұлағы 91-лерді, 91-жылғылардың ұлағы. Біз келдік, Құда қаласы ұшын сіздерге тартып, жеткірген әрекет қылауыз. Россиядағыларға, сыртта жүрген балдарға, ұшы Ақтоғықтың құлындарына барына салам айтабыз. Барын іштеріне игілік, тыншылық. Ақтоғы айлыңар тынч күн жылу сонын болып атат, айылды, керемет. Улақ башталып атат мына. Азамат салдың. Азамат алдың. Палбан тапта турбай бұл. Қойғыда емес қой бүгін бұл. 60-ты жөнінде салды. Москвадан заказбай келген палбан. Келілі қатарлаш кем алаттағы? Азамат салдың. Ақтоғының палбан балдары. Атқарма. Деген палбан. Дәкән менен келдік шыйта? Дәкән менен, деген палбан. Қармат қой. Салдық. Вай мама. Ол дайды еркет. Тартем. Қолдашы берді, қолдашты. Замат. Кел, палваным сен. Нече палван. Оны еңіл алсағар балдар. Қатар кет. Так, o attırma. Dur bekle. Ulan çok zor oldu. Ömer jolga çıkar. Hadi. Katar dur. Еңілдеп қалып тұр бая қарағанда. Еңілдеп қалған ба, дым болды. Мүттілік палуан. Karmaga жерден лалат деп қояды. Бек тұрғаштыр. Зор екен.
Al koy. O. Ulutlu sport kayvadı. Ya sağ. Murat ага аттын чоң ойынбайды атат. Илья Зиним экөөбүз кайсы жылдары иштештик? 2013-14 иштештик. 2013-14 иштештик, а? Мына şu инилеримди көрүп калдым келип. Геле улашка. Ana ne de şu ıntımaqlar şu tınç ötsün, ıntımaq balğılar. Bunlar aldıraksın. Şolaqdı. Yaxşı uyuşup demel qalğan nemeni. Barğan sayını şu sal azaytda göğüйтіп. Yaxşı ıntımaqda yaxşı ötközgülər. Ana o meylə tınç aman ötközsün. Келиңиз, дагы аксакалдардан бата өйрөткөндөр барбы? Мына бүгүнкү улактын катышуучулары жакшы ынтымак улакты мына баштап алдыңар. Ушул такыр аркасы үзүлбөсүн. Ушу уланып кете берсин. Ушу ынтымакта чапкыла, ынтымакта чап, ушу жакшы ойноп күлүп, орусузукодан чыгар олар. Жакшы. Улашка. Улаш балбан. Урматтуу жамаат, мынакей ушу ынтымак улак деп чыгарып, ушу жаштар ынтымакчылыкта улак уюштуруп, улак чыгарып атат. Бүгүнкү улак тынч аман өтсүн. Бул жаштардын ынтымак улак деп чыгарганын себеби бирлик улак чаап, оюн зоок кылыш эмес. Мына жаштар чогулуп ушу мына ооругандарга, башкаларга ошол жерден акча чогулду бөлүп атат. Булар болсо ынтымакчылыктын белгиси. Рахмат ушу мынакей аксакалдар келип, баады келип ушу ынтымак улакка күбө болуп турат. Ушу ынтымак улак жакшы, тынч аман өтсүн, а балдар. Уруш жаңжалы жок, чылбыр теги жок. Бул эми чоң марака эмес, ынтымак улак деп ушу мына жаштар уюштурган экен. Жана айтып өткөндөй ушу колунда ана-маналарга кайрылуу максатында болуп атат. Рахмат ушу элге, журтта. Кана балдар, жыгылбай, тыгылбай тынч аман. Орус ыркодон тынч болуп, баш эсен боору бүтүн болуп, ынтымакта ушу ынтымак улакты улантып чаап ойноп жүрө берле. Assalamu alaikum жамаат. Ушу ынтымагылыгыңар тынч аман эрсин. Ушу балдарымда ниет кылып берип атат. Алыста сапарда жүргөн балдар бар жогу ден соолукта болсун, ынтымакта болсун. Ушу айылыбызда тынччылык, токчулук болсун. Ана балдарым, жалаң эле балдарым улакта тартат. Кайрыйт. Чыдаганыңча эркекче. Анан кичине неме болсо эле чоңдошо бербей. Улакта тартат. Ар кандай болот. Ошого чыдап чапкыла. Чыдабаганыңча кеде тура бер. Чыгырга салбагыла, улак жеңил. Ойноп чапкыла. Элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун, ушу ынтымагыла уланып жүрө берсин. Амин. Токтогула. Орто муун барбы сүйлөй турган? Кел. Мына ушу ынтымак улагыбыз, мына ушу инилерибиз, ушу кошулуп биз дагы ынтымак улак деп кошулуп жүрөбүз. Ушу ынтымагыбыз андан ары да улана берсин ар дайым. Ынтымагыбыз бекем болуп, ушунубуз ушу боюнча токтоп калбай, өмүрү да узун болсун. Андан ары да улап ушу убай-чубай кыла берели балдар. Ынтымагыбыз арта берсин. Тынч аман улакты чаап ойноп, аман эсен бала чакабыздын алдында болобуз. Edeyüz, aksakalda rahmat. Yaşlar uyuşturganlar 93-cü kaldarına Berdike, Temike, Töregel deyip, Begiş, uşlarıgan tayinlar 93'ler başlagan birinci ulaktı. Rahmat. Kim? Seni aytip koysan bayatama çaksak. Ermamat, 93 yıl kaldar başlagan şu ulaktı. Rahmat şu kaldar. Başlavuşlar sebepçi olup kaldı. Ondan keyin bari Şabdanbayım orta mektebinden bitirgen okuşçular jıl olup bitkörgön nemeler salımın salıp ötkörüp eydi. Rossiyada balдар акча салышат, рахмат ошолорго. Жакшылыкка дагы салышат. Мында оюнга дагы, жанагы ооруп калгандарга дагы колуна бар жокчу да ошо Россияда балдар да карайт. Ошо Россияда балдарга берип ката бериң, Улаш ака.
Alыsta жүрөт бөтөн elde. Ошолор дайыма бизге унутпай акча салат. Амен ошо сапарда жүргөн балдардын этилесе тилегин берсин. Кудайым эчтекеден кем кылбасын. Орусу туган сырткары болсун. Тапкандары баракалуу болсун, тапкандары ушу жакшылыктарга буйрусын. Тын чаман ушу ол жолу кайтып, ата-энесинин тууган урган алдына gelişti oy maksat kılağız. Amin. Kərmiyen bir dualar kapar ekan. Kayet olsa hizmet kılıyordu de. Oğlum sen daha şu kızmatlı kılıp elden aldığında жүрөр şu. Artık malat bolsun şu eli yurtun bilen, tuğan ruhun bilen, bala çakan bilen tınç aman boluşu. Jakşılıklarla şu. Жүрөр. Rahmat. Pata dua kılgıla. Amin. Kapar ekan. Amin. Şu baldarda eldin kızmatında жүрөр. Allah Taala nasip kılsın. Amin. Allah. Jakşılıklar olsun. Yılına iki yaşlar ötköröt. Bir çoğun hali yaş ulular ötkörüp durup olar çiğip ketet. Bundan keyinki mınaki halil azamat biz alabız dedi. Yılda uşunda hem alım buz bağlı ortadan her gün çıkıpçı. İki yaşlar bir aksakal aşağı menen ketet. Uşunda oşa tarihte keterler. Onday bir nerse Hayır buraya aytkanı. torpaq bolup çıqqan. Toptu sal azaytıpça nemesin. Top böyle sal nemerak bolur. Sorun bu. Ha, o var. Buzma oxşagan o var. Boyunca kettiler tuğanlar. Torpaq bolup başladılar. Oşo boyunca torpaq alıp ketereli. Taka deb uzulup asatken, anamday kılatken, taka Kudayga şükürler çıkatar. Yılına 4'ten çıkıyor, 5'ten çıkıyor. Her kim aytkanda akım var ya, söyle ölüm yerde. Başında torpaq deb başladık ele. Bakalım sen ayağına çeyin torpaq bolup ketersin. Taka debeyle olar şu. Torpaq Kudayga şükür nay. Yılına 3 jol ele çıkatken. Çıkmay kaldı. Halil kim yeme kılıp bere? Başlandı. Allah de men taymen alıp ketip kalasladыңар ғой. Assalamu alaikum dostlar. Улуттук спорт каналынын катталуучулары, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көк бөргө ормандары. Актоо ынтымак улагы башталды. Бул улак базар күнү чыгыш керек эле 15 январда. Мен Баркыда улак болуп калып келе албай калдым эле. Анан бүгүнкүгө жылган экен. Бүгүн келип мына ушул Москвада жүргөн Актооктун жигиттери, ушул жылкылар Москвадан акча салгандар. Ушулар көрсүн деп максатта ынтымак улакты тартканы келдим. Бүт ушул айылдан сыртта жүргөн балдардын баарына салам айтабыз. İşlerine ийгилик каалайбыз. Ошол жигиттер үчүн мына бүгүн мен да келип ушул улакты чагылдырып берейин колуман келишинче деп турамын. Улаш палван кашырып беришти. Атактуу Мусу палвандын баласына. Күн суук, жол тайгак. Аппак кар, сонун улак. Палвандар ийгилик каалайбыз. Баратшат топко улак түштү ошол жерге. Көтөрүлүп кетти окшотун, мендеги жаңы үйрөнчү экен. Жармашып калды. Ушул жерге түштү. Мына ушул ашеке палван алып келип таштады. Kimde çıktı? Kasım'da okşaydı. Kuvat da o Kasım'da o Kuvat da okşaydı. Kuvat sen beseken çempiyon. Şey kaçırıp verdi. Kayra uşul жерге alıp geldin. Koyar. Aydan vereceğim. Bir alıp gel beri. Hazır Kuvat alıp gelip hapçırıp aşırıp verdi.
Fuat sorunun aldık şöyle kayağına bastı bilbey kaldım. Maşul at menen, жаңа at menen. Fuat, Azamat senin. Sorunun aldın mı? Aylığına bir kalı ötülek et. Hayırlı şu, kılbağızı versin, kesik versin, kalan şu жақсылықтар бол versin. Amin. At жаңа at deyip atты da aytып koy. Тарайлаган, жаңалған аты екен. Қандай екен ат? Ат жақсы екен. Жақсы екен. Азаматсың, игілігіне. Fuat чемпион ушул болот, агай. Сан биз. Gel, uçurasın bak. Medet geldik, yaşıl giyimde Karamart. İlyas kolegam жаңатта. Şamagan bola sürü turtuda şamileken. Torpağımdan da cada tengil. Medet tengil. Nurbek engil astında. Ya Kemal'i dostum geliptir. Toptu carı beriptir. Ayağında tuman çok bol tatsak. Şuda. Zaryattan beri al sırttan. Zaryattan beri. Sal taytorunu canı cügönmenen. Götürüldü, karmadı. Atı da geret. Kim karmadı? Bu da görünmey tuttu. Yok aldı bir ölsüz yerde. Medet okşay. Medet karamadı. Medet alıp dur. Boz atı meni alıp dur özünün çaması. Hareket kaldı da. Bir gayrı baysın. Mınake dostlar, hazırkı жерден алып чыккан Медет Палван алдыбызда турат. Палван, сорун кут болсун. Ак тоогун ынтымагына бир калуу тилек айтайм, дуа болсо. Ак тоогун ынтымагына рахмат. Оюн өстүрүп дайым. Убакытча. Рахмат. Жакшы өттү. Азаматсың. Ийгилик. Жакшы. Рахмат. Рахмат инем. Рахмат сага дагы, билеңиң күч кетпесин. Алла өргөн, молодец. Ашыр кыз беришти. Аппак карда аттың качканын кара. Ой. Керемет көрүнүш тартуулады го. Келе айтканын карачы. Айы палванын кашкаты келип туруп. 4 бүтүн байлап атат. Палван карастап. Жакшы ат ушул. Жалалат эмес, Кыргызстандын эле жакшы аттарынын бири болсо керек ушул аттагы. Жана бай улакта чыкканын көргөнсүңөрбү? Таталакай. Торпок көтөрүлүп калды. Ату тартып атышат, талашып атышат. Aldı biraz çamaz. Nurbek'te turbayı. Bekem bol Nurbek ha. Yok götürürsün başını götürsün. Bu taştan tuttum oldu. Al hadi. Eğer nemen pay dilbe teşki. Yerin kaşın ilbe.
Aşırı okşat ошол жерге. Ketти. Мынакей достор, азыркы алып чыгып таштап сорун алып келген Нурбек балбан. Сорун кут болсун. Болсун ака. Азаматсың. Жакшы. Жакшы, рахмат. Актоо ынтымак улагына бир калоо тилек айталы. Батада болсо берели. Актооктун ынтымак улагы 91-лер акаларым берип атат. Аха. Тынччылык, аманчылык болсун Кыргызстаныбызда. Ошо Актоо ынтымак болуп, биримдикте болуп чыгып жүрө берсин. Амин. Атты да айтып коюн. Бу нерде Макен деген акамдын аты. Могу Кумаканын Аккаме деген боз аты бар, ошол аттын кызынын баласы бу. Тектүү ат экен да. Жакшы. Жакшы экен. Азаматсың ийгилигиним. Айы кашка аты менен алган экен. Азамат. Эртең кулакка жеңилдетип атса керек бул атты. Эртең ушундай аттар иш берсе керек көк жаңгакта. Болот аке ашты чамасы араптын аты болуш керек мына олторат. Өзүнүн баягы жалатын баласы болуш керек менимче. Арап Сатарбаев, депутат Иман Нуру, таксыр, палван, кырк өнөрдүн ээси. Кетти, Карамартты бир ашып келгидей го бул кетиште. Катуу кетти. Кайрыды бери. Ойду тоону бирдей кетип атат го Арап мырзанын аты. Ошол жерден ашырды чамасы. Кимге ашты? Жаш бала, баласы уйайм. Келечек муун. Каныбек Жестирмак, Карамарт чемпион. Эрнисттин атасы. Баласы да жакшы шабат атат. Бери айдабайсыз, бери аба. Жогору кетти. Мынакей достор, азыр нары көздөй кеткен Болот деген агабыздын жанына келип калдык. Ассаламу алейкум. Куандагым бай, жаксыңарбы? Ошо ынтымакчылык болуп, 2 жылдан бери Кудай кааласа, бул ынтымак деген улак айла балдардын баары жон токтоп атат. Жакшы айла балдар, шаардан балдар, аяк жактан балдар келип, баары жогу ушул жерде жүрүшөт, баары жогу жыл болушуп, бири-бирин сыйлашып, чай беришип, чай ичишип, ынтымак болуп атат. Ынтымакчылыктын белгиси жакшы. Ушу дагы жакшы ынтымак улагы. Жакшы экен. Ар достор бири-бирин сыйлап калып атышат да, ушундай да сыйлашып атышат. Ушу Россияда жүргөн туугандыктарга ham салам. Барына? Бар жогу, алар дагы бизди көрүшүп, сагынышат бизди. Тынчаман келип улак чаап ойносун алар ham. Туура айтасыз, айтканыңыз келсин. Атыңыз, Омин Аллах акбар. Атты тааныштырбайсызбы? Атыңыз жакшы болуп атат. Арактын аты. Баягы кашкатыңыздын баласы. Кашкаттын баласы бар, койга деп койдум. Жана бир жылы саткан 20 000 долларга. Ушунун эмнеси эле? Акасы. Ушунун акасы эле, жакшы экен. Арген Абдуллаев чемпион. Спорт менен болуп кетти ушул балачы. Өтө тренировканы кылат экен, зерикпей. Акыш Белек Мукаев Карамарт. Жаштыктын коргоочусу. Аргендин өкүл баласы, Бакындын укасы. Дагы кандай маалыматы калды? Жакшы болуп атат. Карамарт Актоо ынтымакташып жакшы чабып атышат. Атты жакшы башкарат бул заштада.
Койдуруп алдырбай табып не кылып атат. Sekin gel, akırın gel. Akırın gel. Ay ortağa koydu, o şey kaçlattı giriyor lan. Gel. Aldık söt kim? Parmak kaldı biraz. Bana tay buruldağı. Parmak söt dağı. Turar. Ötken köyün tıma kulaklı çempiyon. Yerden karşına tizginin indi. Üçü de. Şimdi be. Kızı odat mı? Nuçuçudan nuçu. Kıvattı. Ha? Götürgün ekan, kimisi götür. Marat ağay koyayım ha. Erki Marat'tı. Marat ağay eken de seveteğinden görünü otat. Kaldı okşaydı. Alladı, ulağım ence kılıp kaldı. Ağay. Allah saklasın. Ödüger ki salt boyunca hesap. Hesap jığıldı ağaydıkı. Ağay kelin hem ağay, Marat ağay. Salamatsız mı Marat ağay? Özü jığılgandık hesapta. Oo. İlyas nat okşaydı ha? Aman. Marat İlyas natı? Жаңат. Attı men inim. Ana bir kala tülek aytasın. Sorunuz kut bolsun ağay. Damыңызды растай электе кала тилеги кайлы. Ötücü Kıbrıs Moğolları 91'lerge Türk Moğollar özünde temşu.
игілік қалаймын елде тыныштық болсын. Осындай жақсы уақыттар болып тұрсын. Азаматсыз Марат ағай, айтқаныңыз келсін. Саяпкерін шақырбайлы? Саяпкер Ильяс. О, ошол ак булаттын саяпкери. Bir atты çapkanға рахмат, bir atты баққанға рахмат дейді. Саяпкерге рахмат айтып қойлы, атыңыздың сорыны құт болсын. Туғандар қандайсыңар? Шу Ақтау айылында 91 жылдар улақ беріп атты. Жақсы өтіп кетсін. Не тілейді? Шу күміш таласы жоқ. Ынтымақ. Улақ түспей, палуандар жүрі бұлай. Ынтымақ болсын, Аллах акбар. Улақты өткөрүп аткан жигиттер 91-лер. Жана булду улак чыгып аткан жерде көрбөдүм эле бул жигитти. Бир аз кечигип келген окшойсуң. Ооба, бир аз кечигип калдык. Жакшы болуп атат, ынтымак улак жакшы. Ушу элдин ынтымагы деп ушу. Эме кылдык элек. Алып келе улак. Кудайга шүгүр, жакшы перин жакшы сонун өтүп атат. Рахмат ака сизге да. Азаматсыңар, азамат эми. Çoş bulayım mı? Söz oldu. Tamam, çaksın. Çakış. Götürüldü çaması. Kaldı, çok götürülgen eкен, ha? Turar emez, жоқ, başka kalıp kettir. Çeri degen gayrı ele. Akimali engilgen okşaytlı. Nurbek engilgen mi kanday kılgan? Kızı atat ulak bırak. Eldin manayı jakşı. Teger etip kaldı, götürdü çamaz. Kim götürdü ta tengilgen bola kim? Tay burulmayan turar algan okşayt dağı. Kayağına qarap ketdi. Kasım alıptır. Kuvattın ukası Kasım. Şulatты emedi attı. Karmıştın balası dep. Жаңыл болсам ушулатты кармыштын баласы дешти окшойт. Мына Кудай кааласа өткөндө ынтымак улак 91-лерге тийдиле. Ошо 91-лер ынтымак улак бүгүн чыгарып аркаарда сонун болуп атат. Өткөндө топту ачты, элдер сыйлаганбыз экен. Бүгүн мына Кәрим Кудай кааласа улакты берип, улак чыгарып ушу улакты берип атат. Улак сонун өтүп атат. Мына аккар көк бузда алыс жолдон ушу биздин көңүлүбүздү кыялбай сиздин чакырганыңызга келгениңизге чоң рахмат ака. Рахмат силерге да. Сен тилеген максатыңызга жетиң. Ардайым аман болуп, элдин кызматын жүрө бериң ака. Рахмат. Алла жамаат болсун, денсаулыкта болсун. Ардайым аман болайлы. Анан бияк мейман болайлы. Ошо мейман бола сиз берет, рейс начальнигине. Келчи. Начальник экен да, кел начальник сүйлөшөлү. Ақтаудан 91-жылкы балдары достор булак берип атсыңар. Не тилек максат менен берип атсаңар, тилегиңерге жетти. Өмүрүңөр узун болсун. Şu ынтымак улакты ардайым боло берсин да. Ақтауда жакшы улактар боло берсин. Улак жакшы болуп атат. Өзүңүз кайсыл жердин кулуну болосуз? Кыз-көл. Коңшу айылда экен да? Жакшы экен. Биздин Россия жүргөн балдарга чын ден соолук, узун өмүр, ошолор иштерин ийгилик болсун. Ушундай топтомой наркы беркиде ошо балдар салым салып, өздөрү ойнобосо ham, ошо иштеп атса ham акчасын которуп бүт бардын элден калбай артыгы менен берип атышат. Айылда туруп жардамын сезип атат экенсиңер? Айылга жардам чоң. Айылда өзү 91 эмес, негизи Россия жүргөн айылда Ақтоодун балдары чоң жардам берип атат. Аларга да иштерин ийгилик, жакшы иштесин, үйлүк, бакыт аларга. Денсаулыкта болсун. Заман тынч болсун. Азаматсыңар жигиттер, азаматсыңар.
Кимге ачты, кандай болуп чыкты, байкабай калдык. Бул жакта жигиттер менен сүйлөшкөнчө бул жак улак чыгып кеткен экен. Иним атты берип астыр палван. Мына ушул азыр бизде болгон маалыматтар боюнча бая жooдар чапкан кара сүлүктүн баласы дейби? Алейкум ассалам. Ошонун баласыбы? Сүлүк каран, адаштым кечиресиз. Ya yedim sekama satkanda bunu. Şu sülük karan balası. Hazır bir yerde. Şu var da. Жакшы болуп атат да, ошого кызыгып сураган да, кайсы аттын баласы болду. Sülük karan balası. Жакшы экен. Азаматсың. 91 жыл аяш акаларыбыз бер одот. Акаларыңа бир калоо тилек айтаңдар. Бала чагасы менен үй бүлөсүнө тынчаган. Şu lağızam kuştan caldı. Kınca ölsün ebe. Sizge rahmat. Рахмат силерге дагы. Ажабам азыр улакты алып чыгып кетип, барып ашырып берген ажабам экен. Биз балдар менен сүйлөшкүчөт кетти эле. Ассаламу алейкум. Ажаба кандай турасыз? Отурасызбы? Улак кандай болуп атат? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sıratı sığınır. Muhammed Ali Kıskabı Cümleyin. Ya Rabbim şu baldaram şu. Mağlaqtı var, satışıları. Kulakları da yaxşı etsin, Türkmen hatçel jengin olsun. Allah meylicezge teçiler amalçılıkta şunday yaxşı nemelerde Allah'ın birimizge nasip etken olsun, toylarda yaxşılıklar. Elimizge bereke feyizle tağılasın. Айтқаныңыз келсін ала. Амин. Бұл ажабам баягы Нучунун атасы, анан баягы Нурбек өкмөттүн кайнатасы болуш керек. Бул Тайбурулдун ээси Турар экен, башка ат минип алыптыр. Азыр мына жерде Касым гана. Касым аз сорун алды эле. Касым эй! Касым берип астыр палван. Азыр алып чыгып ашырып сорун алган Касым палвандын калоо тилегин угалы. Сорун кут болсун. Колган тете оңор чоң эмес го. Айылга бир калоо тилек айтайлы. Şu ынтымак улагыбыз Актоктун. Şu 4-cü ulak чыгып атат акаш. Айылдын ынтымагы улак чыгарышкан. 93-төр баштап берген. 4-cü ulak акаш, şu 91-лер кирип атат. 91-жыл барлыгынча ынтымагы үзүлбөйт. Ынтымагы бекем болуп жүрө берсин ака. Айтканыңыз. Айылдын ынтымагы баягы тынччылык болсун ака. Амин Аллах. Ат өзүңкү? Шамил. Багы Кармыштын баласы башкала? Кармыштын баласы şu минип жүрөт ака. Азыр минип жүргөн, жакшы экен. Зулум ташты алып алган экен. Зулум алып чыгыптыр. Топ болду эле ошол жерде азыр. Зулум алысыраак болуп калды да. Жакшы чабат. Тынч чабат бул дагы. Ашырды, эсеп болду чамасы. Бул зорду чапкан бала Жакшыбек, жакшы ат минип алыптыр го. Нукош акадан сорунун алып палван келатат. Ассаламу алейкум, алдынан күтүп алалы. Сорун кут болсун палван. Азаматсыңбы? Ушул салт боюнча калоо тилек айтабыз Актоо ынтымагына. Ой, мен жылжым улак экен. Касым! Касым! Кол менен жеңил койду улак. Уш сандал документ тынчысын. Ынтымак болду чаап. Палвандарым жакшы чаап ойноп кетсин. Мен айтканым келсин. Атты айтып кой палван. Ат караматтан жүрсөк Азаматсың. Шамил аканын баласы алып чыккан экен топтон. Шамил акада дагы жакшы аттар бар. Актоок. Алысыраак болуп калды. Успей жетпей калдым тартканы. Кайра ашырып берип кайра салып алды. Абайлап бизди абайлап алган. Жакшыбек берип астыр, Жакшыбек жакшы ат минип алыптыр. Сорунду алды. Аксакалга берди. Аттын ээсине бердиң окшойт сорун да? Сорун кут болсун. Келиндин бир калоо тилек айтайлы. Азаматсың. Ат кадымдын аты окшойт. Бул мен көпчүлүккө тааныштырып коеюн ба? Облзорду баккан бала ушул да? Чыңгыз Нукас. Облзор Бишкекке барып сатылды дейби? Бишкекке ошоко сатылды. Канчага?
12 деп атат. 12.000 доллар. Ашыгыраак. Азаматсың. Эми бул атты үйрөтүп атпсың да? Ооба, тааматы бул. Молодец, молодец. Жаш саяпкер, молодец. Учуп келе эле токтоп калды менин видеом. Баягы каттуу келген бойгоно түшкөнчө сонун болот эле да. Өтө каттуу келди эле ушул зат. Ашырып берди ошол наркатка. Тегеренип калды. Бу болуп жанына барсаң тартылбай атат жанагы. Бу камерага эме болупчу. Бу чыгып кетти аттардан. Ne oldu? Götürüldü, kaldı tumanda. Çıkıp gitti. Kim de gitti, görünmeye kaldı ardından. Karamart Ernest Bey'im bana, Cestermaktın balası. Attın koltuğunu gelip sonunaydı. Oşol Ernest eken. Cestermaktın balası okşaydı. Oşol. Oşol Ernest eken. Berdin. Ernest Palvan hazırkı alıp çıkıp taşlagan. Gel Palvan, sorun kutlu olsun. Ernest Palvan. Mayla, şu. Palvan eken. Şu aydın kulağına. Bay. Unutmak olup duruyor. Tinç ötmesin. Bu krasavçık kaysıl at? Palvan degen dostum var. Palvanın mı? Жоқ. Берки бе? Кыскөлдө. Кыскөл. Жакшы экен. Атты карачы сулуулугуна. Бул жылкы баласын Кудайым жаратканда. Уат алып чыккан экен азыркы топтон. Бирөөгө ашыр берген атат. Жекшен дегенге дейт. Salıp gitti ошол бала. Медетке ашырды. Ушул жерге түштү дагы. Түшкөндө эле сорун айтылып атат, 1000 сомдон сайлап атат. Башында 500төн башталды эле. Ким көтөрүп атат? Телефонум үйдөракта. Миң сом сайылган. Чыгарып айтабы тосу, а? Так. Жөн тур. Кызып атат ошол жакта. Так.
Beri kayırsançı. Beri bir vurulsa sonuç atlı. Gitti. Ergen. Ergen, Jaş Güç, Dostluk, Karamart. Marat ağay daha salıp aldı. Karamart'ın palvanı, Tınıbek palvan. Patasını alalım. Balvanlar, şu ballar uyuşup, ıntımak kılvatıştır. Intımağı beken olup, bir şunday oyunda götürdürüyorsun ha. Evet, pas gelsin, amin. Marat ağay. Yaxşı olsun. Tinç aman ıntibak olsun. Kızın oyun eken mına. Yaxşı qarjap, çağatışak balda tinç aman. Malades şu ulaqtı şimdi bir mindik bol oyuna kurup çağı versin. Ben soğuklar çın bolsun şulardan. Elimiz tinç bolsun, yurtumuz tinç bolsun. Şu ulaqtı çağı oynayıversin. Allah Amin. Amin. Daha götürülüp geleydi. İray ne kıldın he? Beş ver şireyle de. Katı çıktım lan. Jetilediler, jetilenge de açat kende malades. Koşa gerek. O döndü. Ne döndü o sen? Ne görmedik bile. Açan gele. Bir de miman bana var ki. Azır ikinci yol alıp çıkıp taştagan attım Marat'ın şu attın surap koyla attı tanıştırıp onu. Ayıldala kumu da geldi olsun. Kumunun atı var. Жақсы аткен а? Жақсы быйыл алдала быйыл келип алдым аслан. Жана эле аз эле келип алган. Ооба, экөөнүн тең аты жакшы экен. Gel sen başlap söylüyor anda. Demek ki bunu ayıldın unutma ulağı. 93'ler başlap edildi. Ama çıkıp, ulanıp, жақсы oldu. Torpaklı cengi çıkarıp balдар үйрөнсүн деп. Bizin ayıldan palvanlar çıksın деп. Burunдағы bizin ayıldan küçük palvanlar çıkan. Жерде Улашек ал баш болгон. Каландык алды жактан Курмага. Акыт Пакинен Айка. Андан кийин эки жаш балдар чабып атат улар. Кубат менен Марат чабып атат, Касым чабып атат. Yok az болуп атат да. Дагы ошондой күчтүү балдар, намыстуу ала тургандар башка жакка барып ашып калса сүйүн эткесин өзүбүз. Албетте. Намысты жараган жигиттер чыгып өрсүн деп. Эми рахмат, мен буну уюштурган Николаевге рахмат. Көрүп аткан сорун сайтып аткан Никошиковге рахмат. Таза сайт берип. Эчки баяндагы бастап. Таза сайт берип. Endi şu salım oşkanımızda altıda жүрген dostlarımıza rahmat. Onların ömür uzun olsun, işlerini iyi eker. Batayın tapkanları жақшылыққа көйрөп жүрө берсин. Rahmat aka sizге да. Rahmat sizlerге да. Кел. Умут. Dostlar жақсы өтүп жатат. Шундан
Kelinin kimge estafet öresi attın? Kulak sonu oldu da. Bu da kadar şu akkarda hazır. Toksanlar ötkür beremiz hazır. 90'lar. Var bizim 90'da bizden bir var. Ha. Kulak restoran ötkür beremiz. Var kayda kuda kalırsa uçlarını çalamaz. Ha, жақсы екен. Bir екі сөз айтасың 90'dan? Ular жақсы өтіп жатады 90-лердің қазір өтіп жақсы бар ынтымақтар. Улақтардағы бүкіл бола берсін. Біріндегі. Сол қаласа тез айып біз өткөріп береміз. Ha, азаматсың. Неғып сөйлеп оны да. Кел. Айыл ынтымағына бұл жақсы нәрсе бұл. Жақсылыққа үгіттөө 91 укам. Батай арасынан келді бұл. Неде şu айылда жаштар 93'тер uyuşturgan eкен жақсы улак болууда. Şu балдар ынтымақтағы şu ойнап жүрө берсин. Азамат. Мындары ынтымағы жоғарылай берсин. Азаматсың аре. Қарамарттан талант алып шықты эле. Тартқанға үлгүрбей қалдым. Жогорға кетті. Бирөөгө ашырып берди чамасы. Палван бала бул. Bir 2 метр бар бейин бою узун бала да. Жаштыкта чабып жүрөт. Талант палван сорун алып келет. Азыр өтө сонун бир көрүнүш жаратып, жакшы алып чыкты эле топтон. Тартканга успайт этпей калдым. Сорунун алып палван. Ne diyeceğim şu birinci kulak kulağırsın aktarken. Aha. En çok olsun şu. Attı hayt palvan. Karamattan bakşar dostum koy. Jomart tağadan algamat. Жақсы ат екен да. Бектурға бермегеле жалдан шығарғаны таталақ алып кетті. Аким әлі ортадан кірдің. Düşürdіңдер. At dövlet ayaka dövlet torpaqты dövlet тұр. Dövlet қарақашқа тоны. Көтөрүп атат. Тегеретип калды кимиси көтөрүп атат билбейм. Өйдө да кармап турам мени. Марат агай алып кетпей. Марат агай экен, жана бир турат минут атты эле. Кел полгон ат кулук болсун, азыркы сорунунда кут болсун. Айылың аян бир калоо тилегейт. Ақтоғай элубузда бүгүн 91-жылкы балдар улак чыгарып атышат. Şu алыста жүргөн досторунда калоо тилек айтабыз. Şu алыста жүргөндөр тынч жүрсүн. Сырада бөлөк жерлерде жүргөндөр. Ошолардын салымы менен şu улак өтүп атат. Şu библер тынчтык каалайбыз ушуларга. Азаматсың. Түштү эле көтөрүлүп кетти. Şu касым салгандай көрүп калдым. Жалга чыга эле экен. Көтөрүп жүрөткөндө эле чамасы сүйрөп. Жок, башка экен. Кийим окшош экен, кийиминен адаштырып калып атам. Салып кетти Азамат экен. Ашырды. Миң сом сорунга таштап алдым. Кел, дамды растадың бе? Жерден алдың Азаматсың. Сүйрөп барып акыры койбодуң, болбодуң, алдың. Азаматсың. Тыныбек экен баласы экен, Тыныбек экен да куттуктап койлу. Баласынын ийгилиги менен Тыныбек эке. Куттуктайбыз, кут болсун. Дакам менен Бектурга ашкан экен да. Алыс болуп калдым, эмне кылды? Таштадыбы? Жок. Ашырып атат. 91 Бектур, 91'lerin atı. Mına 91 Dakan atı menen geleyt at.
мен миндим ушул атты зор ат экен. Бул ат чокой жок эле чабыла берет экен. Дагы жакшы 2 та чокойун байлап коюп турабы кама? Молодец. Байлап койдум ака. Молодецсиң. Ат жакшы экен бирок дакан. Жакшы ака, Кудайга шүгүр. Кайтыш жок экен. Молодец. Булар ака ушундай, урук ушундай аттылар. Салган жагына кетет. Молодец, красавчик. Бу согушта танкага ham салган экен да. Салган жагына кетет. Кайтыш жок, коркуш жок деген. Корку сезим. Алдыңа чыкканына кетет да бул жетин. Ай, молодец. Буну баа таптап бастырып караган жана укаң аты ким эле? Сыймык. Сыймык, сага салам. Дакан атыңы миндим жакшы экен. İştedin? Gitti. Silah koyalım. Dur. Turar. İşte. Bakalım sağlaşlar. Sıyımıktan turabız. Sıyına rahmat polvanlardan. Uluttuk sport Karim Palvan. Ay Palvan'ın atı men. Ber. Karimgar Uluttuk sportga ber. Karimga Uluttuk sport. Ber Uluttuk sportga ber. Ya sek. Nana beraka. Hadi. Mal tratay. Hayda ayıp olan kaçkat ne ana? İdi var girek. Ver Karimga. Karimga. Ver Uluttuk sportga ber. Ulan ber ana turatay. Ver Karimga Uluttuk sportga ber. Hala Karim Palvan'da geldi bulak. Uluttuk sportga. Ay Palvan kaç kat aydardı. Karim Palvan aydardı Uluttuk sporttu. Çek. Ya haydi kaçır haydi. Haydi Karim Palvan kaçırdı kaçırtma. Gidiyor. Taşta yargı. Ama tadilge matım жүрген бала екен. Так де. Palvanın kaşkatını silah mingizulağa sürgüştü. Sımıktandым. Kaşkattım kendime. Çok rahmet olsun. Kaşkat zor ekan. Bir topga salınır videosu bilen. Öte mıhtat. Alasın gel. Sal. Sal şöyle. Kulakni Karim taşlap şurga. Sorunu rahmat aka. Karim azamı rızıversin rahmat. Tuğasa var. Ya sorun aldı Karim. Kimsen sorunu. Ulaşak alıp dur. Kim kaçır odat? Ay, palvan alıp dur kaşkatta gayra. Kaşkat tank eкен de bunun üstüne minsen biröden korkpay kalat kesin. Üst voобще. At mingen adamı.
Улак чапкан адам чувство кылаттандайды. Balasına mingiste çalın. Yok, zanda da. Gelet, özü gelet. Gel, tıraş kalktın balası. Ah, zor. Tamam, 8. Anı ekeceğiz tırmakta kendini. Koyur battaydı bir rakı. Karım belki karamaz boş gerek. Koşu açtık süt. Yukarı gitti öyle. Lokal tatalaka olup gitti. Bir gayrı bir. Gitti çıkıp gitti. Karınbayaka Karamart. Rahatın tağaları. Etanın atası же Бекиштин атасы точно билбейм. Толуктун акасы да кыскасы. Kızып атат, Марат ағайда екен. Марат ағайда ол чаға нарқы қызылға өтіп кеттір еме. Арген алып кетті. Екі-үш жол алып шығып тастады, жаңа патыр атқан жерлерде. Нүчі жауышып атады. Алды ақырын нүчі. Берді паргеннен чағым. Ассаламу алейкум, саламат жақсымыз. Қандай олды ұлақ найының менен да сөйлесөлі? Ұлақ жақшы өтті, Ақтоғықтың 91-лер өткөрүп атат жыл-жылды. Ушуларга да рахмат үчүнчө элдин башын бириктирип, ушуларды уюшмун кылып, ушуларды алып барып аткан биздин тагаларыбыз да, Нургазы тагама да рахмат. Убак жакшы болуп атат. Ичинен сизге да рахмат ака ушинтип. Алыстан келип, ушу элдерди таанытып, палвандарды таанытып. Сизге чоң рахмат. Палвандардын баары чабып атышат, баарына ашып атат, баарына сорун берип атат. Ушуларга рахмат. Баары тынч чабылып атат.
Улак жакшы өтүп атат. Азамат мени, Азамат. Молодец. Кандайнын даканнеси? Сыймык палуан, саяпкер. Келгам. Ушул Актоктун кулунда да бул, мына аттын саяпкери да бул. Жакшы өткөзүп атат. Сандырлар жакшы өткөзүп. Барына рахмат, а? Рахмат. Шекелер жакшы өткөздү. Баарына рахмат ушу. 91-лер дагы Москвада достор бар, ошолор дагы салым кылып, ошолорго да катта рахмат. Ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөр менен тынч болула келер. Молодец жигиттер. Келечек жаштардын колунда дейт, көрүнгөн тоонун ырагы жок дейт. Бул жигиттер дагы күнү келип мыкты Кыргыздын жигиттеринин катарын толуктайт деп биз да ишенебиз. 1000 сом сорун сайылды. Саат 5 болайын деп калды. Улак кызып атат, сорун көп экен. Ага инилер учкашып алып кетти. Замат барат экен кобозат көбөк. Кайрып сал, кайрып. Жанакы Разак палвандын небереси. Өзгөндөгү. Аята солуп экен. Теш таштады го бул көгөт, ey. Катып салыш башталып кетти, үшү окшойт жигиттер. Көтөрүп калды, окшойт тегеретип калды. Тар көтөр. Ай, түшүрдү, ат жыгылып калды. Ат жыгылып калды. Этияттагыла жигиттер. Көтөр, айгарым атат марагынан. Ай көтөргөн чамасы. Караматтыктарга окшойт. Кимиси тартып атат. Талакай кешке салып жүрдү. Янынан да кетип калды. Кимде кетти, алыс болуп калды аралык. Кашкатта. Ыркыны таштап алган Актоокту Кая Өдүм палвандын фатасыны калоо тилегин угайла. Саламатты. Сорун кут болсун. Шөкелеризин тымагыларын өткөзүп атат. Ар дайым ынтымак ашып жүрөсүн. Айдын ынтымак өссүн. Ар дайым бар болсун, ул кыздар менен сыймыкташсын. Ар дайым эл алдын жаштарынан болсун деген. Тазалап калса. Оомен, арзамасын. Айтканың келсин, молодец. Марат агай салды дагы. Марат агай бүгүн жакшы алды. 5-6 жол алды. Нуртилек. Кызылтуу, Нуртилек. Азыр калып келип таштаган бека жигит. Биринчи мени чакырган ушулар болсо керек эле. Ынтымак улакка. Биринчи баштаган силер болдуңар ошондо? Москвадан. Кандай болуп атат улактар? Кандай уланып атат ошондон бери? Баштадык эле. Жакшы уланып кетти. Топ болуп атат. Барган сайын көбөйүп, андан ары чоңойтобуз деп атабыз Кудай буйруса. Ошо така кылырыбыз деп эле, ошо така силер торпок болуп улана берсин деп. Жакшы экен. Балдарга дагы рахмат, баардык иш ушунча өткөзүп атат. 91-лердин улагы дагы жакшы өтүп атат така. Ушу сизге дагы рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге дагы. Элдин кызматында жүрө бергиле. Бул минген атыңды кайтып өтпөйсүңбү? Жакшы келди го азыр. Минген атым бул эме
Ай екен. Жақсы екен бека, азаматсың жақсы. Омин. Бүтті ұлақ. Айылға қызмат қылып отырасың, рахмат. Мақсатқа жетер, Никош. Ойлаған ойларыңа жетер. Жақсы күндерді көрер. Şu elden suyu ol diyor, şu el urmattan sıylar görüyor. Damat tık kolaylı balar. Var yol şirket, kızıl olup, çoğulup, dostlar gelgiledip, büyütüp, şardan balar çakırıp gelgiledip. Yerine çoğulup, ulak görüp, yaxşınak olup getisine var yok. Suyunu. O min, bitmak olur. Oruç onları akşam